Education Plus huwa proġett ġdid li se jkun qed jgħaqqad is-sistema edukattiva ma' entitajiet kummerċjali, organizzazzjonijiet, unions u s-soċjetà. Dan bilan li jinħoloq pont bejn ir-realtà fil-klassijiet u r-realtà fis-soċjetà Maltija. Il-Prim Ministru Joseph Muscat spjega kif dan se jwassal biex it-tfal ikunu jistgħu jimirħu iżjed. We want children who can listen and learn, but ultimately come up with their own ideas, not mere reflectors of other people's thoughts. We want our children to be explorers and break new ground. L-Education Plus mhux se jkun qed jiffoka biss fuq l-aspett edukattiv. We want the next generation to have a well-rounded character before they leave compulsory schooling, so that they have the tools to take on adulthood with courage and hope. Dan il-proġett se jkun qed jara li jkunu żviluppati kemm il-ħiliet akademiċi kif ukoll l-attitudni u l-valuri tal-istudenti. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo qal li l-proġett se jiffoka fuq l-aspett taċ-ċittadinanza u l-aspett tal-impjieg. This is the way I think to enrich the educational experience of our youngsters, and not just aimed at our students, but also at all those involved in the educational process. Sissa diġà saru numru ta' inizjattivi fejn l-istudenti jirċivew tagħlim alternattiv. Il-Maġġur Edric Zara tkellem dwar 16 student li għal 3 ġimgħat irċivew tagħlim varjat mill-Forzi Armati ta' Malta. Rispett li mhux biss sar fuq il-ġid li qed nippruvaw nagħtulhom, ma anke l-ġid li fl-aħħar mill-aħħar jekk inti tożżu ħadd tkun ċittadin aħjar fil-komunità. Tkellmet ukoll Adriana Zammit, manager fih dan Microsoft, kumpanija li ddedikat spazju għal diversi studenti biex jaħdmu fuq l-idejat innovattivi tagħhom. Zammit qalet li l-istudenti qed jaraw iżjed relevanza l-ħajja tagħhom f'dak li jagħmlu. You see much more engagement, you see much more enjoyment and more passion. And I think also for our team, it brings a lot of joy to our team. Il-proġett Education Plus se jiġbor fih dawn it-tip ta' inizjattivi, filwaqt li l-Ministeru tal-Edukazzjoni se jibda l-kuntatt ma' diversi entitajiet li diġà urew interess.